Good. Thank you muno hare hothe uri mwiroreri na muthikiririo Inoro TV. We uri thini wa Kenya ona we uri nja ya bururi uyu ni Inoro rucini. Tabarira ni uteti na utongoria wa atumia na turi na mheshimiwa Winnie Karemi wa Njuguna ni women rep wa county ya Kirinyaga. Kirinyaga kwagaga urumwe wa ateti kana atongoria niki? Bana Kamau, I think no juge ni toko ni gukorwa tukinyitanira na atongoria ithuothe. Unity. Unity is power. Koguo ni gwenda ko emphasize tugerie kunyitanira makiria. Mwagaga niki? Let me say gutire ati kungikite hota maundu magithia straight lakini ndio na kuna problem yo nene but I'm encouraging to hote kunyitanira ndio na kuna problem. I don't have any problem with all of them. Todo nito ananagidia na ndio darugama tukarumana na mundu no nyende tuongerere ngwataniro yo ya tongoria tunyitanire niguo haya thini wa county ya New Kirinyaga ri kwina andu ingi muno maracaria gite kia governor governor uria wikuo mheshimiwa Joseph Dathi ni arenda gucokio kwina mathakaro wa mheshimiwa ucio wa Kenya ni ugite ni kwenda gutuka governor wanyu na uria wari waziri wa devolution and wa iguru ni arenda gite kia governor Winnie Karemi women rep wa Kirinyaga aranyita ubaru aria ndo cio ndagweta reke juge uhoro wa governor ni undu gutigiti mundu atahinga gutigiti gitakoragwo na andu ma kuhinga mundu githitwo koguo ni no jugire wa muri wina andu akirinyaga ni makauga governor uria marekate marenda ni tani Winnie Karemi ndirona kuremwe so wana ndegiuga noyo kana noyo it doesn't hold no weta mutongoria ndikwenda kuheana that direction no jugire andu maboy hena atumia marenda gite nawe mutumia ndogeda mutumia kinene mutongoria ni mutongoria it doesn't matter kana ni mutumia kana ni muthuri tiguo tigane gite kiragwa ni atumia mwenye ndegiuga ya governor Bwana Kamau tutumikigere Kirinyaga people oni kumwera andu mamenyereri mamenye ni undu we need turendo tongoria mwega no wira ni muruta kana ti murute in county government ya Kirinyaga according to me nyelete wira ni murute because functions ira maneto nyona go makiruta you know na dikiride gwa ona hare matigetie there is two things there is you know Bwana Kamau this time to keep the 4 years try 4 years in a match in fact this for the match makarutete wira atia na nitoroigwa farafara ire magwo ni andu matare giteini andu acio matare giteini na aria megiteini matingithondeka acio matare gutevara mari maga bara ithondeketo iyo ni uongo tondo moka kwoni andu maragita tari mari meteri kuni mauge ndi meteno gakinyau iyo ni uongo siasa gutevara ire magwo ni mundu ni guka kwoni andu maragita twanonwa nginya fire extinguisher cia kiria mundu agathi show ground yako ya kifaya ukora hakuna barabara imelimwa ni kuga hiyo ni siasa mbaya bara ile magwane ni county government na MP na gutebara ne menere kumudu au yari meteri kutugi neri kana karagita yo kage gatwaro round egathie kapakwa yuga tuka ni yale mabara hiyo ni ukora siasa mbaya kuna barabara imelimwa huko barabara imelimwa na county na nini na member of parliament na gutiwe imagine confusion is creating confusion MP kwa mama maragita county government ina maragita leo arete kiragita gyaku ni wakamenya ni ya county that is confusion urarakara ni kindi andu marathondekerwo fara na ni tikorakara iyo ni confusion leo gandu mathondekerwo but ni confusion tondu mundu agiro ni kurima wira wake akurorete gite kia women rep bitawira ura wa women rep akurora rutawira wa urete governor vie urime urutawira wa governor adora marenda karite no ni ngudura mwanjiko agikirwa confusion na ona wathura women rep tikoko kakurima bara tondu situwira waku na tena ona ngikorwa kwina kukiri na mbeca no njega
adore maragufinga mundu ndagiriro ni guka kuga nini mabara na wothe kura mheshimiwa Winnie adore marenda gite giki uikarire kana gite giaku amwe mana ikarira hau ikarire ndaga moria ciuria na itakugweta andu maritwa ni ati marenda gite kiki uikarire kiumenire tondu we ni uremetwo ni gutungatira andu akirinyaga ungiuga atia mauni mawoni mao na tu mauti mawoni mao andu akirinyaga uguo ni uria mone meiraga bati wira wa kirinyaga nimefanya na andu akirinyaga ni ma support haya akagoma marecuri ngire kimwe kira makuri Humphrey Mwangi wa Mwea kana baba Marion ni wakwa nyukirinyaga aruga itura riao ritagwo dia kareti murureine gutiro ndweketwo tawa thitima itura riu ritire thitima rona hanini ni guteithia andu acio magĩa na thitima kejuge muradi wa thitima muradi wa thitima it is true ni ngoretwo ngiteithia andu kirinyaga na muradi wa thitima tondu in parliament ngoragwa kamiti ria itagwa implementation committee kwa hiyo twatungania na andu ma thitima na mostly ndiraga na isagi iria nyingi cia kirinyaga ni njikirite thitima ria drop ya 1000 tungirora kutus kwina kajata ni twikirite thitima tungiukiaga ni twikirite thitima cia drop mundu akariha on 1000 na isagi nyingi ni njikire but ndenda kuga murandi uyu wa Last Smile na ningwenda kwira andu makirinyaga matigacoke gukagwitagio mbeca ni andu mate itena receipt cia 10,000 tari we andu hetagwa hizi mwanie njau kia mutugu andu metagwo 10,000 ngithiko ngigandu matikari yo 10,000 na riwe tora uri order ya kia mutugu ri ote nginya gituba nginya kundu kuguo thani gwikiritwo thitima cia Last Mile na marekero matena even a point mundu agacoka kuriba 15,000 aribage 500 shillings a month koguo ni oni muradi wa kwangoretwe ndigeria muno we wa National Assembly na ni onde implementation committee ka make sure muradi ucio no rakinyira na andu ara mangikoro matena thitima tafadhalini mutiga complain andu ni maandika list yao and then tuvote kuforo areas haya made kama kureha ku list yo magiandika list yo tumetwaraga kwa andu ma power kirogoya it's not in my office okay ungitwara kwa andu ma power nyondo muradi o wekuo watu wanawekewa stima haya sawa hena mundu retwa Sam atomakiuria rauga ati the only project that peaked and failed immediately niyo ya Ngũrwe mauni mawoni make nyondo twina andu 400 uzune mundu umwe twina andu 400 ara twaria bricket ona andu arauga project ni mwambiriirie no ndia tacokirie kinya ni tacokirie ucio ni mundu umwe etizorova kirinyaga 400 men uyo ni kugara uga kana kuredo yo horo wayo no thina kamera ciakwa kirinyaga na nyone andu acio it is there they are there na nyone Ngũrwe icio na one Ngũrwe na korwa andu makome on the ground they can bring the photos for no nyende marehe monani Sam ndatigeire hau arajira nguri horo wa mbeca cia andu akuru ni wira waku kana ni county government Samu ni wengwenda amenya atiriri bia cia andu akuru tiri wa county government no national government na wabizire dirana mbeca cia andu akuru ni social services office ndore mbeca neto ni utebeza ngora wana cia andu akuru but I guide them kuria meguthi wa social services not from my office no twara mwira ati ni ngora wana mbeca cia andu akuru ucio kara mubebe that is not me na nindira ugamura yone project imwe ndirenda kurumirira uhoro ria urerwa kwa Kirinyaga ni ati mheshimiwa Winnie Karemi wa Njuguna ena mbeca nyingi muno mamilioni ma mbeca aikarire cia andu akuru diame nyeno jugire ikoro ndina cio inde gikire mutware igotine ne thirikari no mbeca cia andu akuru itikora wa wabici ya Winnie ikora wa social services na from Nairobi ikora kwa riba office no ni ngora wa kamiti ya riba office kogu ni montaga na kwira andu ya mekugira mbeca ya mekugira pesa right that but kutembe cia andu akuru ngora wana cio na matige kuhenio na andu akuru ni gwenda ma benefit na ni ndiratho the commotion ya kuga andu akuru macoke ku consider even more tutikaya ya andu tukaugo ya he uyaimo
makahe othe all those who are over 65. Thank you. Hena mundu etagwo KJ yarajira nguri atiriri. By the way, wakama kia Jubilee. Kia Jubilee. Oh, wedu thamete. Na ndore wika. Adegia Kirinyaga ni Jubilee, ona aria marenda giti giaku na wa Jubilee. Nominations iroka ica ikuhe. Ungikahotwo nominations nuka support uri ugakuhota. Ndenda kuga ni undu wa Ngai ndikahotwo. Ndikuhotwo ni undu wa Ngai. Tondu na kwira umutongoria umaga na iguru. Koguo ni ngucinda. Na ndenda kuga ni undu wa support iri andu makirinyaga mahete. Ni joine ngucinda nomination. Ogu ndacindire 2013. Na niyo yari ndito muno. Even this time. Na tondu Kirinyaga turegwa kuketa ruhuo ruritu muno ri. Ugire mu gukerisha. Ruhuo ruketeri. Ogu aruitane ruhuo. Na ruhuo ruka ruhitukite. Rune ruhuo. Na ruru tigo tuinainia. Reke goria kiuria kiu straight. Ungikahotwo nominations ni Wangui wa Ngirici. Ni ukanyita mbaru Wangui wa Ngirici. Ndiramenya atiriri ndingihotwo Wangui wa Ngirici ndirauga atiriri aumirite utandu aria angi to Wangui wa Ngirici wiku kwina andu angi onao potential hindiri ngitari na atumia nana na for I give God all the glory acio then anana gutewe wacokire tondu ni marona wini ni araruta wira mwega na ni moe ma integrity hindi ngiota guthie ngirumaga andu ngiota kuthie ngishambagia andu na andu ni mendete uguo matiendaga andu mambara ningi ni ngumera andu mothe managwetanwe na mungiki na andu tuangalie sana Kirinyaga tutikwenda icokwe hari a mungiki tutakata koguo mundu wothe uragwetanwe na mungiki mundu wothe arokaga ita mbeca ta kugura Kirinyaga tukatai tondu ungikorwa Wangui wa Ngirici ucio rajira ni mandikite ngatheti makauga mahuthirite 200 million na nimekuthia another 400 million isi bezo na irenda gutuika investigated na KRA ona yagirwo ni ku investigate moneke kana ni marareba income akatocoka ari kiuria kiria ngukuritie ungikahotwo ni uria ugakuhota ni ndari akuhotwo ugithie uteti-ini ri kana ugithie macindano-ini ri no uhote na no uhotwo ungigiwe double by maybe ni thiaga hotani ugunda thira 2013 hotani na niguo nguthie kuhotana na ni njui Ngai wakwa tondu niwe niwe ndihokete na gitiki tiumaga uguo andu mareciria tiumaga ku iguru koguo gutiko nguhotwo ni kuhotana ni undu wa Ngai na andu makirinyaga ni ngumuria tafadhalini tunyitirire giti giki kia women rep tondu na no uriwe giki kirethwa na ngari na mbia nyingi uyu muthara wa women rep kai we uriku hide na jenda ni riku koguo turorie mundu wothe anagwetwa na kaundu ga criminal mundu wothe anarugama igoti-ini mundu na ni njui Kirinyaga they are very good at that kwi andu marugamite thia kwari mundu etagwo Karithi na Njono andu meciragia Karithi mekubotwo ni undu ari na a lot of money Njono ari win kwari na mundu etagwo Ngata alitumia pesa nyingi sana na watu hawakuchagua pesa kuro 2013 mari okuo mari na mbeca nyingi muno koguo ni njui andu makirinyaga ni mekurugama na uma na mathure mundu uria wagirire na niwe wini Karimi in the name of Jesus na agikahotwo nominations ndingihotwo gusupport uria ukamuhota ni undu wa Ngai ndihotwo Wangui wa Ngirici nyoke ndimuthomithie wira tondu ndena nigetha ndimwire guthiago ni muiretu na giti giki ni gia atumia ni momoe problem cia atumia nigetha ndimuonie wira 2022 tukaria indio katukinyie hau kiuria kia muco nigetha nguhore Kirinyaga ti haha kiria president okita kwanyu ni ariri horo wa demu ya Thiba urathia atia na njira nguhi damu yo ya ni turamirumirira muno Bwana Kamau ni turamirumirira muno tondu yo ni eguteithia Mwea ni eguteithia Kirinyaga koguo ni turarumirira na wabici ya mai ya irrigation ni turiga guthie kuna governor na senator na tukarumiriria ni undu no andu atatu tumatigarite mathiite igoti-ini no ni turaugire matuike rule down twambiririe damu yo na nigetha Kirinyaga yuke wega mucere wa Mwea uke wega the other thing kwina andu macokete kurete Pakistan mucere wa Pakistan Mwea na ni imwe athukirie mucere wa Mwea price
kogu turauga musero wa Pakistan ona uni turauga uongererwe VAT nigetha ubote gukaga wina mbei ego compete na museri kogu ngwenda kuga it is very important na ngiudia andu makirinyaga mahe second term tondo na Kibaki ririari wathanini vareno ya highway Thika highway amethondekire na second term na ningi tamu ino rari very short 4 years ona cio maretie ite no makenda kubewa second term wangoje winyare kitamu cia keigire ndike mawirara mothe hangite na acio marauga ati mbia wa 40 million cia affirmative action matige maheni tondu kwanza onio egutuma magwithio ni andu ungitheni andu rini ungingira gitiini kama hene heya nate siasa na propaganda na method cia kuconfuse andu koguo ndirauga kanitha tuboere Kirinyaga rugame na Kirinyaga cire tutigacide gutikae mundu binafsi uria arezira no acide Kirinyaga cide tondu wathura wini ukamwonaga ukamukinyagira ni moyo wa bisi akwa ikutu guti mundu ateguka koguo tutigikuona maundu aya mangi artificial turorie mutongoria na koguo no njigire ngai witu amwike wega tugithie nomination endabo ya andu makirinyaga mukeumiria biu mugage o wina suja wa maendeleo ndio wagero nditete na ndirenda gucokeria inoro ngatho ni undu wa kuhe this opportunity na juge ni wega na nitukunyitanira na tutaendelea mbele na tuko pamoja Kirinyaga County. Thank you muno mheshimiwa gociria director kana murugamiriri wa umemerekio wa ngano wa kuma Kirinyaga haria hothe uragweta ngai ndiraigwa akiuga amen etago Karo Kiambu. Thank you muno ucio ni mheshimiwa Winnie Karemi Njuguna na wa kuma county ya Kirinyaga dereti ya kinya hau dereti ya thaigire ni Njoroge wa Githinji mena mumemerekia wa Radio Citizen Joyce Geturo tugikongwira ngatha no breo Anita Angel Nyox ukatu ni reshiga nona atukimumenya makiria toya gucokera tafarire no tha 8 kinya tha 10 cia hwaini ni ndiriete ndio guko kwa Inoro TV na radio njitagwo Kamau wa Kang'ethe na rangi no uria ambesha. Thank you.